Ka selemo sa 2022 baahi ba ile ba bontsha ngongoreho ya bona ka ho hloka kliniki sebakeng sa bona. Ba hlalosa ha ba ne ba ena le tshepo ya hore ba tla emisa ka ho ya batla thuso tsa bongaka dibakeng tse ding. Re na le batho ba baholo ba kulang ka nako nngwe tla ba o kula e le bosiu ha o kgone ho thola thuso ka motshehare nako nngwe le nngwe motho wa kula. Baahi ba boetse ba tletleba ka ho haellwa ke tjhelete ya ho lefa dipalangwang tsa ho ba isa ditliliniking tse ding. Ba boetse ba tletleba ka makoloi a tsamaisang bakudi. Re tsamaya ka R20. Ha o sa R20 tlamehile hore o fe motho karete ena o fa motho karete tlamehile hore o fe motho R10. Hobane wa kala mo ka R20 ha tsena kliniking kwa o lapile tshwantse a reke bohobe a je. Ambulance e na go tile gore tle mo medication e kgona tsa 3 or 2 hours gore e fitlhe. Lefapha la bophelo Northern Cape le re le tshwere ka thata ho etsa bonnete ba hore baahi ba fumantshwa ditshebeletso tsa bongaka. We want to reassure the community of Stillwater that the commitment that we have previously made of ensuring that they receive adequate healthcare services, that still stands. And then this will be done, of course, to ensure that we restore that service before end of this month. Nakong ena eo lefapha le entseng ditshepiso ho baahi ba tshepa ha mathata a bona a tla fihla pheletsong. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Stillwater, Northern Cape.